di sejakah yang batara nu parantos ngaglarkeun makhluk sadaya nyatana Gusti nomor bawisesa. Salam sinareng sholawat salalawasna urang sangakeun ka panutan alam nyatana ka baginda Nabi Muhammad sareng kula wedetna sallallahu alaihi wasallam. Sasih mulut ya biasa orang kali bahasa kapungkur mah meras ai meras teh mernahkeun rasa ya mernahkeun rasa ulah paheula-heula dan cara kenang mah nya tukang kenang nuturkeun nu ngiping ya jadi dadamuan orang kali masyarakat kenang ulah tagibur ya ulah tagibur opong surah kenang tarik jadi gobur ya mata mernahkeun rasa ieu tali paranti ya tali paranti yang biasa dianggo ku karuhun-karuhun urang nu aya di Nusantara khususna aya di Jawa bagian barat ya pencak sila teh pancak sila tuh para pesilat calikna sila kumaha sila ngarapkeun diri ka Gustina usikna silat ngajaga diri tina gangguan jalma dan geus di manusia mah ngaganggu ya gerak batina sholat matak kedah getol sholat ngajaga batin tina bisikan saitonir rajim wiridna sholawat nyambungkeun batali batin jeung karuan-karuan urang ya anu khususna nya ka 14 manusia suci baginda Nabi Muhammad sareng kula wadet anu kalimah silaturahim ya ngarakatkeun tari duduluran ya di mana aya para pesilat pasea atuh lain ke silaturahim ari papasiaan ya berarti bae deui tapi mun pasangiri mah pasea dah hayang jadi juara ya mata ka abah mah tarang ngiringan pasangiri geus jawara kabeh gitu mata pencah jawara pencah jawara ya silat karuhun ya mangga urang munajat a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya dulu apa ya di Karangnungan jadi di paling dia mangga payun sareng dia nah gitu sok a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa bihaqqi Rasulillah wa ahlul baitir Rasul wa bihaqqi Rasulillah wa ahlul baitir Rasul wa bihaqqi Rasulillah wa ahlul baitir Rasul Imam Ali Amirul Mukminin Imam Ali Imam Hasan Al-Askari Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa ila hadini wa kulli salihah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiahan khusus Kak Mama Muhammad Hasan Nur Ali Mama Nur Hasan. Ya, Kang Dedik. Karuhan geger kalong, tetenggar geger kalong, ibu rama urang, jadi Asbiati, Udasim, Aca, Suheri, Muhammad Arbi, Usman Benata, Irman Yasawiyah, Muhammad Kohon, Muhammad Hasan Nur Ali, Muhammad Hussein Nur Ali, Muhammad Nur Ali, Bayi Muhammad Asghar Syarif Warubel Kanjal Terang, wa ila ruhi Abah Khair Sayyid Ali Aridho, wa ila ruhi Salam Malik Ibrahim, Amma Ibrahim, Amma Hidayat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni as'aluka bi asma'ika kulliha bin nabiyyika nabiyyi rahmah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakatika Fatimatu Zahra wa wasiika amiril mu'minin wal a'immati udal mayamin wa imam Muhammad al-Mahdi kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf Allahu jalla jalla Salamun qala min rabbir rahim, salamun qala min rabbir rahim, salamun qala min rabbir rahim. Ya Mahdi atini marifataka mahbataka. Allahumma wa'atil watina. Terus Kang Diding, Kang Erik, ya para nayaga, Kang Ujang, ya Kang Jajang, Yadi, Cecep, Pak D, jadi tuh bohong saya bohong. Ya. Samsul Bahri, Arif, saya Angga, Beding, Ayana, ya, Mustafa, Revan, Ali, Barjan, Mahesa, Gustiwan, Revan, Wagus, saya Badran, umuran tawilan. Amin. Bersihati bil jasad, wa quwwati bil badan, wal aqil fil akal, wasalim bil qalb, warzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakah, alladzi yufarihna fid dunya wal akhirah, alladzi yufarihna fid dunya wal akhirah, alladzi yufarihna fid dunya wal akhirah. Amin Allah. Pamugi Gusti maparin susus ka guru abah Allah mawatil watina bibal wikajina segap wa ahli bib Abdullah wa umuran tawilan wa sihati bil jasad wa quwwati bil badan wal aqil bil akal wa salim bil qalb warzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakah ladzi farihna fid dunya Allahumma watil watina Haji ya dan Desurahman bin Sudana bin Kusdati umuran tawilan wasihati bil jasad wa quwwati bil badan wal aqil fil akal wa sarin fil qalb warzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram ya Dzal Jalali wal Ikram as'alullah
Asalullah Urzukna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakah alladzi barakna fid dunya. Mugi orang kali dilancarkan ya daya halangan harungan berangsunkeun ka Gusti caang langit caang langit caang langit caang. Inna amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Inna amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Inna amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Al-Fatihah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Awasana bismillah wa bil hadi rasulillah.
dunia, dalam kubur, dalam barzah, dalam akhirat. Ya. Mata di urang mah molih kajati aslina mulangkah saja. Oyong ngel weh. Ya, sekarang jauh-jauh yang weh. Geus beres lah urusan. Meles beres mah menyengarah ngaler. Kade, ulah nyebut beres. Lamun geus beres nyangira ngaler. Ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Hei, berak silat. Nu di luhur balkon daun. Tuntutlah ilmu ti kawit bueyan dugi kalian lahat. Nah, kumaha cenah bari nuntut ilmu di jero liang lahat. Aya eueuh diajar silat di jero liang lahat. Aya aya. Tade aya. Ya. Sur Kangjeng Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ari ngilmu teh kudu nepi tadi. Mau nyari di dunia bisa. Ya. Bisa nakis teh gegenir ku malaikat munkar wa nakir. Di jero kubur bisa teh? Biasa, Pak. Bisa? Biasa. Kunaon? Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi barak silat mah kudu bisa nakis. Sakedap malaikat munkar nakir. Kuring sok sholawat. Ya. Tongwakan eungeul ya lah. Nya. Eta pesilat matak papaguan nu kaopat pesilat sholawat. Kade mata kudu sholawatan. Ya, la sholata liman sholawatah. Teu sah salat oge lamun teu sholawat. Ya. Sana juga apa? Apa mangan sabar nepi. Ya, juga arelin. Rezek. Ya terikat ke pasar. Oh. Mau itu. Ya, alhamdulillah. Ayeuna tadi ya baju hideung di mana ya? Kang Wahyu. Oh, cari. Jaga tuh. Kepeting kah? Oh iya. Urang jeung peuting sarua. Ya, urang siap. Ayeuna ti pamegateunya ya. Pamegat Ali mana Ali laguna naon kawinna naon manjang buah kaung deui oh kade kalau dengar kaum mah pame buah kaung teh sok resep di baturan ku jarum coklat teh jarum coklat wah iya ya gudang garam beureum aya aya tah upami gudang garam beureum eta ya Pangeran Yudanagara ya di mana Cikunur mata resepnya iya ada kopi
Kayaknya lagu wajibnya naon itu tunggulan? Lagu wajibnya naon? Me doma anak sapi tutunggulan. Mama wea sisahi kapuhulan sayang di inuman. Me doma anak sapi tutunggulan. Mama wea belum sahut tutung ngeke. Terang kolentrang. Ibu-ibu pada tutunggulan ya sok kena ibu-ibu mah nyonkeun ka ibu supados ieu cai ngageser ka kulon tutunggulan ya wayana pasuin ya kaseula we payungan nah tong payungan benerkeun langit geser Dengan gaya alisan nanti taruh.
air di Karangungal hadir, ya di Karawang hadir, Sintang juga hadir, Siwit, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli ala Muhammad. Assalamu alaikum la ilaha illallah. Assalamu alaikum la ilaha illallah. Assalamu alaikum la ilaha illallah. Kaifa wajadtu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala al-a'immati hadina mahdiyin. Assalamu ala jami'il anbiya Allah wa rasulihi wal malaikati al-muqarrabun. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka imam ali amirul mu'minin. Assalamu alayki Fatimatu Zahra binta Rasulillah. Assalamu alayka Imam Hasan al-Mustaba Sayyidah Sababi Ahli Jannah. Assalamu alayka Ada wa Sayyidah Sababi Ahli Jannah. Assalamu alayka Imam Ali Zainal Abidin Sayyidah Sajidin. Assalamu alayka Imam Muhammad Al-Bakir Bakir Al-Ilmin Nabiyyin. Assalamu alayka Imam Ja'far As-Sadiq. Assalamu alayka Imam Musa Al-Qadir. Assalamu alayka Imam Ali Al-Azhar. Assalamu alayka Imam Muhammad Al-Jawad. Assalamu alayka Imam Ali Al-Hadi. Assalamu alayka Imam Hasan Al-Askari. Assalamu alayka Imam Muhammad Al-Muqti. Assalamu alayka ya Imam Muhammad Hasan Nur Ali, Imam Muhammad Nur Hasan, Muhammad Nur Hasan. Siwi sejak daerah ke Anjen, ke Anjen, Nampi. Doa di sawah siwi di Cubuyut bau udah jangan wareng, kemudian doa ya di Jabah, sing janten nyangan di alam bawah. Malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Salamun hiya hatta Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha.
dan tanazzal malaikatu wa ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi aliyam madhar al-ajaib tajidhu aghna laka bin hawaib kullu hamin wa ghamin sayanjali. Allah ya Allah ya Allah. Binubuwatika ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad ya Ali ya Ali ya Ali ya Muhammad ya Ali ya Muhammad ya Ali. Unsurani unsurahu. Bainakum manasiran ya Muhammad ya Ali ya Muhammad ya Ali ya Muhammad. Ikfiyahu. Bainakum maka. Ya Sayyidul Zaman. Ya Mahdi, ya Mahdi. Al-Ghos, Adrikni, adrikna, adrikhu. Allahumma salli ala sayyidina nabiyika nabiyil Wasihati fil jasad, waquwwati fil badan, wafil fil akal, wasarin bil qalb, warzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban barakah. Alladzi yufarihna fid dunya. Alladzi yufarih. Ya Muhammad sallallahu ya Jubuyut Padang Wargi Mugi menjadi desa ngabing tur mageran merang kali silat durus sadaya ayat warga beger kalau
Al-Fatihah. Ya. Saya mana aja kemana? Saya salam dulu ke jalan lagi. Salam dulu situ nanti. Nanti. Jangan pulang. Barang. Bawa.